Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sa ngapada. Manipod dito ay Nemars Studio. Ang masarakan dito ay Sitio Lubut West, Talingaan, Lawag City, Philippines. At yung aro din ang sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin? Problem of the day. Programa apakay basaan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sa nga pagayam tayo nga problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya ito'y manen ni kasin yung Yongyong Ruiz nga umay manen mangibasa ken mangitad biyag ti may sa pakasaritaan ti problem of the day nga agapo ken ni Trining iti Cagayan. Alright, sagudahin nga ron ti surat ni pagayam tayo nga Greka naganan Trining iti Cagayan Province. Dear Kasi, sagbay man ti amin kablawang kay man ti naragsak nga aldaw yu di Nemars Studio. Nagronaan na kada kayo nga timun ti programa dito Facebook nga mangliliwa kada kami iti inaldaw-aldaw. Naesemak nga agdingeg kadagiti na dumaduma nga pakasaritaan ti biyag nga inkay ibasbasa ken idadim kasinyong ket ado dagiti mapidot nga adal. Ngem jak pulos ni namnama, jak impagarup nga may saak tumot kadagiti agsurat ken mangiburay wenno mangibinglay ti pakasaritaan na iti data nga programa yo. Nang runa dito'y programa nga KIK Problem of the Day. Tadyak di namnama nga maadaanak wenno maadaan kami nga pamilya. Iti nadagsan nga parikot iti biyag. Nga kasapulan mi pa iti agtaklin kada kayo. Alakit no anyaman to ti maited yung balakad kada kami dakila pagyamanan mi kasi. Katap no mas maawatan nyo no anya ti parikot mi. Kasto man nga rod ngayon nakisalaysay ti amin. Mama, Junior, dito ibagbagak kada kayo nga masapol ko nga igatang ko ti project ko di pagadalan mi. Imbagak mo't king ka nga itang nga Sabado, urayin tayo lang ni Papam kat itan sa ti sweldo na. Kasano nga roden no saan nga sweldo, Mama? Ay na, imbagamot ki din ni Papam nga sweldo ita. Uray siyak, Mama. Adamit kasapulan mi ti eskwela mi. Wen, imbagak kini Papa yung amin dagitan. Madamdama sumang peten. Ipas ni ti mangan. Ket tulungan dak into no bigat kadag iti trabaho iti unig ti balay. Uray ta Sabado no bigat. Domingo ko nakuma. Ay wen Mama. Nangruna kada kayo tanay. Adakan iti kolehiyo si ka junior. Ket agradwar ka mo tan iti high school. Ket no kaskasano aggedan kay ton nga agkolehyo ket narigrikat to para kada kamin. Si Katricia. Tumulong ka iti trabaho iti unig ti balay. Tumultulong akmet na Mama. Imbakid di ata nanakim kayo. Ore no anya man daytan Mama. Ure no pasang awa dagiti grades yo. No ni Mama nga talaga. Kat talaga mo. Iti na minsan awang pa tinag-honor kada kayo. Ngem saan nga nasisita ita kanyak. Tinasisita pasado kayo i-guide you ti agtrabaho. Ipasnik yu ti agadal. Tinasisita makaturpos kayo. Ken maadaan kayo tot na talgad nga trabaho. Ken saan kay ko mga mailawan. Nangruna keng Katricia. Mama, nagado dita digiti kasadaram nga. Nag-aasawan. Uwing nga rod, Mama. Kalpasan iti JS Promyo. Di tamot intuloy tinagbasan. Ket si Kamet, Junior,
Mama, bakit na madamag ko? May sangal daw. Nakasikog ka. Eh, sana mapasamag dito, mama. Nga ta. Uwin, mama. Ipasnik ko ti agadal. Kaya't kumit ti makaturpos tap na matulungan kayo ni Papa. Nasayaat no kasta ti panunot yung anak ko. Ala, iuray tengar di Papa yo. Alaig to keng kuana, dagiti kasapulan nyo, di pagadalan nyo. Ala, ilipas tayong timangan. Nasaya at tadakan lakay. Oh, sangsangpit mo, apay na kami suot ka. Diyak karod na uray, titsweldo mi, bakit? Anya? Saan nga nakapasweldo ti bus mi ita? Nasaraan ka no ti bangko. Sapay namnamain ka da, Tricia kini Junior nga, paitid ka da kwada dati masapul di pagadalan da. Sana bale ta, Domingo mo't pala no bigat. Padasik to ti mga remedyo. Kasano nga remedyo? Mangibaga ka manan kinimanang mo di abroad. Awan ti mabalin Kaya sukatak tumatlaan. Barang agsweldo kami nintong Lunes. Saanin? Kababayin mo't kinimanang mo. Ha? Kasano nga rod? Kasano nga rod dati masapul da. Kat makano into no bigat da nga mapanaggatang. Inakto padasan di balay. Kan malagip ko ti petsa di biyernes kat panag-aawat dati pensyon ni tatang. Adamot siguro sobra itis pensyon ni tatang ta. Padasik pala't bumulod ka da kwada. Tapno saan mo nga ring-ringan ni manang mo? Kababain mo't. Lalo kat adamot bukod nan a pamilya. Ala sige nga rod. Nakamisuot ka ba't nga sumungat? Bakit? Ay na, masurunak ka talaga. Anyayat pag surunam. Saan ka di nga nagapuak di balay mi? Katuan. Imbaga mi nga inka di balay yo. Padasim ti bumulod kininanang mo. Nagawat ti pensyon ni tatang mo. Saan ka di? Apeor ka na kami suot ka nga si Mangpet. Kasano? Ibagada kid din nga awan? Idin to nga kaawat lang ni tatang idi biyernes. Anya? Baka mo't na da nangusaran da. Kitwin dahi talaon iti kasurun ko. Taapay. Ay na, gaputa ag birthday iti masangwanan nga aldaw, dagiti kambal nga apu ko da. Ha? Naggatgatang da kanon ti kasapulan iti birthday dan. Gimatang da kanon iti kalding. Kinkastamat tan, ingatangan dati laptop. Asagay sada. Anya? Ay na. Alakit baka mo't nagpaiso nga ingatangan dati laptop. Gimatang dat kaldi nga parchin din to no kasangay dagiti kambal. Winangim ni. Duwamot ti apu ko da kadata. Duwamot ti anak ta. Ngimiti na minsan. Iti na minsan nga pa nag-birthday dagiti anak ta. Saan da pa yung impapartyan iti anyaman nga dingwen? Uri ko mamaysa nga manuklaeng. Baba amlatan Gagangay laeng ta simina tangarod din kadakwada. Idi nagasawatan. Sigud tamat nga nakisina kadakwadan. Kit uray pa'y asidigmet la dito'y balay iti balay da. Manmano da pa nga sarungkaran dagiti apu ko da kadata. Kasano? Ad-adda nga dongdongon da dagiti putot ni ading ko nga sadot. Ha? Ni ading Junjun nga di na pa initortorbos ti panagadal na takasano inyaling-aling na ti panagadal na. Nagbalinin nga pakpakanin datatang kininanang. Datatang kininanang hindi mangbibiyag ti pamilya ni ading Junjun. Tinalawan pa ti asawa na. Takasano, kastamit ti ugali na. Imbati na digiti kambal nga anak da.
Nga itanda na nang kintatang di mangbibiyag. Malalolos tunan. Masurunak laeng. Ad-adapay nga. Ad-adamat ka dungdungwen ni nanang daigijay nga kambal nga apu ko na. Idintong adamat apu ko na kadata. Lalalabam latang. Kasi gagangay siguro tas anda matiis ka rin digiti kambal. Tawan mo't tinamnamaan da. Kini ading mga junjun. Ket, may andalatan? May andalatan nga kasyayin? Ay, nay. Masurunak nga talaga kininanang. Sana balikin tatang tamaawatan na. Agim ni nanang launay ti. Permi nga mangdungdung mo kadagiti nga kambal. Stunan ko na. Adakon, bakit? Adakon, anak ko. Ay, adaka gaya mo, Papa. Papa, nakay-remedyo kami lang kadati masapul mi. Wen. Dati na eh. Digiti masapul yo. Uy, thank you, Papa. Thank you, Papa. Nasayaat mo't ano na kay remedyo kalakay? Wen. Ay, kunakmat king kasyaklatan di mga remedyo. Saan mo kumanga rin da tatang nanang mon? Hala, awan ti problema, awan ti parikutin. Iso nga, agsubli ko man, ti ragsak mo, bakit? Agmalmalim kat nga nakamisuot ka. Kasano kat tunggal malagip ko. Nga mas dungdungwen ni nanang, dagijay apu ko na kiniading ko nga junjun. Babaam daytan. Kat gagangi laing ang makarik na akit ti panagimon. Kasano? Kasla di naman, kaslawan na po, panangidungo na kadagiti apu ko na kadata. Babaam latang ko nakmat. Sana bali ta makita damit siguro nga kabailan ta nga biyagan dagiti anak ta. Nasaan ta nga kasapulan titulong da. Kabailan ta nga ipaalaan ida no birthday da. Iso siguro ti rason no ape nga saan da ta nga saan da nga ipaalaan dagiti anak ta. Basta si kamot bakit gagangay laing ti kasta. Saan mo ko mga guraan ni nanang mo? Ken adada nga saan mo aguraan dagiti kaanakam nga kambal. Tawan mo ti amuda ka dagita. Awan ti basol da. Anya nga awan? Kat damag ko kat agpada da nga sadot. Di da pa amot tumulong iti trabaho iti unig ti balay. Gapot ada ni nanang, gapot ada ni tatang. Agpapada da nga agama nga sadot. Kasano? Baybayan madlatan ni ading ko nga junjun. Itol-tolerate na mo deta nga madi ugali da. Lakit gagangay laang ti kasta. Babalasang da. Kituwin nga ro, babalasang da. Kadagiti nga tawindan. Amuda ko man ti agtrabaho. Amuda ko man ti tumulong. Kadagiti trabaho iti unig ti balay. Ang ibebean dalata mo to ni tatang kininanang. Ure makitkita dan nga agkakapsod dagiti lakay kin baketen. Baybayan dalatan. Talaga abuso dagitan nga agkaama. Tapno awan riri, baybayan na taka didan. Nastunan. Di mo sawen nga. Gabuta kagurguram ni nanang mo. Bebeam nga maapektaran ti anya. Ti Rabita. Bebeam ka di nga madadayal ti Rabita. Ha? Anibersaryo ta ita. Ayun, kaya man niya. Oh, nalipatan pa yan. Pasensya ka. Pasensya ka na, Renante. Di kinado nga panpanunute. Maawatan ka. Dila ka ano. Idiri. Erinugyan ta nga bangunin ti pamilya ta, Trining. Ita. Agpapakoleyo ta. Uwin nga rod. Renante lakay. Amom no apay. Ha? Amom no apay ngaging gayta kat. Natibkar ti relasyon ta. Natibkar ti pundasyon na.
Awan ti na ka na, problema nga dimdimting kadata. Nga dita na kayanan. Kinabailan ta amin nga dimting nga parikot itibiyag tayo. Amom no apay. Apay. Gaputan na pudno ta iti, maysa ken maysa. Gaputag tintinulong ta. Nagtinulong ta, nga nang padakkel ken nangaywan kadagiti anak ta. Nagtinulong ta iti amin na banag. Puro iti panagdagked, panagtrabaho, panagsapol iti kwarta. Ken numan at dati saan ta pagkinawatan. Saan tang ipalubos nga? Nga mabigatan. Ken amom na apay. Kanayon kalatangan nalailo kanya. Kaya dito nga tawentan nga nasor 40 trining. Panagriknat. Narugrug suak pa yung dagiti teenager. Anya? Kasmadlaw mo. Tunggal, mailiwaking ka. Pagustuhan ta ti bagita. Isupay nga awan pa'y pilpilyam nga lugar, sika nga talaga rinante. Basta lagi dinawayata. Kaya't ko ti makipaglin na iloking ka. Trining, uraing gana bumakit ta, ken lumakay ta. Uray senior citizen tanton? Ano ko ma? Nagado dagiti senior citizen nga agasawa nga aglinlin na ilo dalata. Talaga? Panagkunam, datatan kin nanang nga ta. Ay, diya ka mo Siguro, uwan nga ta kasi ti kayat ko mapasama. Tapno awan to anya. Awan to ti nakana nga parikot nga dumting katata. Tapno maibturan tanto amin nga rigat. Rigat itibiyag, aglalo ket ne, agpakolehyo tanto manen, duwadan ton. Among bakit? Patcheck, nga agnanayon ta nga nalailo ti tunggal maysa. Kabailan ta amin. No agtintinulong ta. Kabailan ta nga isagad ti panaghanal lagi ti anak ta iti kolehiyo. Nakadadot sa umon lakay. Ha? Itayak palagururan. Ha? Anya? Amok tumit ti pagtungpala na dayto. Masansan nga kas na ti bagbagam. Papapasensya ka na. Amok amin na kitaan. Saan mo nga naskin ngay palagipin? Kaya nagyaman na kata inikat mo ti suron ko kininanang. Dahil tangar ti Sir Bigmet, akas asawa. No, da problema, lakamak mo dahil tangar problema, tapag tinulungan ta. Kat dahil yung problema kita. Ha? Di mo't saan ka nga masuron kininanang mo? Sa bali ti problema kitan. Anya nga problema? Problema no kaasano no kaano ka agsarita kaano nga rugyan nga kaano na rugyan nga agkan kaano nga irugi deta balbalakan ha si kamot bakit pinerdin mo ti moment ko kasano ka nakalalain ko nga sumao nagado pala nga nagatidog pala ti speech mo sakbay nga ay na, Diyos ko, ay siguro din. Maturog ako. Ay, saan? Kung kulakla. Alas, may ka.
Trining, ipatpatig ka unay-unay. Ipatpatig kami at unay-unay Renante. Amom no apay nga ipatpatig. Psst! Nagtalakan! Dita ka man sa ka man nga sa Ay, makaperdi ka hindi. Ganas. Pasensya ka na. Kastoy ka talaga. Kastoy ti ugali. Ay nawan, amok nga kasta talaga ti ugali. Galad mo. Angin, saan mo ko mga ramatin iti amin na banag dayta? When amok nga raramatin daytang kinalayin mo nga sumao iti trabaho. Angin no kastoy ko mamutin saan ka nga sao. Ay, pasensya. Greg. Trining. Uri na dantua nga bunga ti ayan-ayat ta. Di ta ka man eh. Gaguri kami na. Anya man di bagamon. Di bagak. Uri na dantua nga anak ta. Champion pa lang ti bagim. Anya? Champion ti pamagim latta ko na. Kataping naskin nga bagampay lang data. Ay, Renante. Ay, sorry. Ituloy ko nga route. Kasti pa ng sarangat ta iti amin nga pagad. Renante. Kasti pa ng ulit ti adu abantay. Gusto ak nga uli-uli hindi ko ti bantay mo. Renante. Diyos ko aya. Katuloy no kasanot ka. Nagtala ka na. Makapaon, ganas ka. Anya? Diyos ko, ay. Apit ya mo. Ad-ada maganasan na ka. Dahil tararamidan. Saan ka di? Saan? Kikit ko latang agulimik kan. Aramidim latan. Dahil aramidim. Maanyaman tikait mo aramidim. Saan ka katunggal? Ada agkam iti bagik. Ada ibagam. Amumat nga kastaan. Diyos ko, ay. May kamanggit din. Anya? Rumabaw kan. Aglipastan. Maturugtan. Kit masapak pa yung agriing. Ay. Detan. Nagmaymaysan nagiti bagita. Diyos ko, ayun. Agtala ka mo. Busalak ta bibig mo. Ay, nyamot ni bakit. Namimpitas to ka siya ay. Apay. Apay ko mga napimpitas ti ka siya. Kasla dati pa nagibasbasa ni Manong Nemi. Nga. Isa sa una. At nga ma. Ay, na Diyos ko ay apay si ka ni Manong Nemi. Diyos ko. Di ka natagsasaon pang asin. Sige. Maminsan pa ang sao ka, busalak talaga, dagita bibig mo. Saan? Amum ka di ba? Sorry. Kasano nga, di na urnos ti pamilya ta bakit kat. Kanayon ta nga,
pumasyar dito yung langit. Ay, nagtalakan, maturog ako. Maturog ka man tayo, Renante. Sorry, bakit? Maragsakan naklain. Oh, dakay magkayam nanang. Ay, wentri neng, anak ko. Umayak man, dito'y balay, ah. Ah, sumrek kayo, ananang. Oh, nakapasyal kayo man dito, eh. Salud-sudik kumaking ka, anak ko, no? Adala na iduldulin nyo nga kwartayo, kinirenante nga asawam. Ha? Ano naman yung ti kwarta, nanang? Saan ka din nga kaawat ni tatang iti pension nyo, di na minsan lang alawas? Amumot nga nagpa-birthday. Nagpa-birthday ni ading mga Junjon. Birthday nga ron dagiti kambal. Kat, jak man na mo taapi nga di kay imay. Imay dagiti aga-amasi ka saan kay imay. Naibagamot ni Renante kada kayo nanang. Nga, nagsakit pusong ko kaday ding aldaw. Ala-ala, maawatak anak ko. Kat, awan mo't nabatin kaday tay pensyon ni tatang mo. Kat adda ngamin kasapulan dagiti kambal iti pagadalan da. Ha? Akit api di kayo ngamin nang ibati kaday ti pensyon ni tatang? Di yung kunain nga gastos yung amin para iti panagkasangay da. Gagangay laang taduwa da nga ron nga nag-birthday. Kan ado dagiti bisita da. Agga po pa'y di syudad nga pagad-adalan dati, dagiti bisita da. Ay nanang. No apay ngamin, nga naskin nga garbo, ti selebrasyon ti kasangay da. Ay na, bebeam kadlatan. Uray ta, nagkarida mo, nga ilalaing ipasnig dati panagadal da. Dandanida mo tan aggraduar iti kolehyo. Amumot na nagpapakolehyo akmatan. Iso nga dakal mo ti magastos mi. Dakal mo ti kasapulan mi kinirenante. Imbagkit di ata duwa kami nga agtabtrabaho. Agtintinulong kami. Iso nga road nga imasidega kada kayo. Tabaring no adati na iduldulin nyo. Pasensya ka nanang numipapan ka deta nga banag. Naskan nga kasaritak pa iti asawak. No saan? No kaya't yaw, saldain nyo latan ti talon ni tatang yaw. Anya? Ay saan na mabalin ananang? Api nga gisalda kayo. Iso nga rod da kayo't pangisalda akon. Mano ayat kasapulan nyo nanang? Ure 20,000 apisos laeng anak ko. Anya? Awan ti kas nakadakkel nga gatag nga naigami ananang. Narigat mo ti makaurnong ti kas nakadakkel. Ay. No awan na ka mapilitan nga mangisalda iti sa balay dahiti dagan ni tatang mo. Nanang, saan nyo aramidin dayta? Amang ano din to, masakakit marimata. Wanangam kasapulan dagiti apu ko. Api ngamin nga diyo pagtrabahon dati amada. Api ngamin nga baybayan nyo latan nga saan nagtabtrabaho ni Junjun. Ay na, amumot ti kabsat maun. Saan nga ron nga nakaadal? Kasalo ngamin nga makaadal. Kitni, nakininara, may diagbasbasa. Nakibarbarkada, nagbisbisyo. Sakit sa dot. Di na pa'y tulungan ni tatang iti talon. Awan ti amu nga trabaho. Iso nga pati di kita anak na nga kambal. Natawid dan adet ang agalad na. Saan ka man kagsasao ti kasta anak ko? Noong di mo kahit tumulong kada kami akad. Di sa ibagam nga saan? Saan mo kad nga? Saan ka kad agsasao ti kasta kada kita apu ko? Apu ko?
Kaanakak dagita nanang. Kesa nga rod kasta ti ibagbagam. Pagsaya atan damit din aramidat. Para iti panagadalda. Kato di mo kaya ti tumulong agad. Saan ko nam? Tas angkat ka sa balit sa asawam. Ay nananang aya. Iso nga kasta ni Junjun. Iso nga kasta dagiti anak na. Takan kanunungan nyo latta. Diyo pa'y. Kasla diyo pa'y amon dagiti anak ko. Ay na, nakadong sa umon. Hindak malangan. Hindak la isaldat sa balin kaysa kasta nga dot sasawam. Nanang. Nanang pang-aasiyo saan yung isaldat sa balin ti daga ni tatang. Nanang. Unay matan ni nanang. Oh, nakapasyal kayo man tatang. Ay, anak ka. May kayo man dito eh. Narakop na kmatay. Mailiwangan ka na kayo tatang. Ay, kati asawam, at rineng, awan tatang, di pa simangpet. At damat iti pagadalan dagiti apu ko yo. Nasayat nga rod tanadanon ka diti balayaw, anak ka. Anya ka ditiran tayo tatang. Wano mailiw kayo ka di kanyak, nga kakaiso na nga anak yung babae. Ay, malaksid ka dahi ta. At dako masalud-sudak, king Katrineng. Anya ka di dahi tatang. Di la mabalin nga. Da kayo laengen kinirerante, timang saka ti daga nga insalda ni nanang mo. Anya? No kasta intuloy ni nanang tinang insalda ti dagayo? Why da, kasapulan ka no, dakambal, dakendi kini dulce nga kaanakam. May tatang, imbaga kinanang nga sana isalsaldat sa balita, baka no marimata. Asino nga timang saka ko mga namnamain na? Ni Junjun? Kunamot ni Junjun. Nasakaan da nga sakaan, no, makaturpos tondak kendi kini dulce ti kolehyaw. Kaanon tupay, tatang? Sayang matitalon. Kaanyang orpe ti talunin nyo, na insaldayo matan. Agkasyak madlaang timang taltalon. Ngem, kasla da kayon ti makitaltalon, iti bukod yung ataga. Gagangailaang at na naisalda garuda, anak ko. Ay na. Ibagayo kini Junjun, ta iso ti mangipamuspusan nga, tapno masakayo da itatatang. No ape nga minmut nga insalda-salda ni nanang da ita nga daga. Imbagak lang arudan nga saan na nga isalsalda. Ala, maawatan ka, anak ko. Alala, babaamon no awan, maawata. Basta, naragsakak nga makita ka, anak ko, kasapay ko ma, ta nasayaat kung naurnos ti pamilyaya. Uwan tatang, agan-anad kayo mat, data salunat nyo, kitkitain nyo. Uwan, napigsak pa lang, anak ko. Sikan di mangibaga, Trisha. Sikan naman, oh. Sikan, Baka met no saan ngagpaypayso. Saman. Imposible men lang ang dalaing dayjay. Sikat mangibaga na. Ay. Dakay nga doang agkabsat. Anya data pagsasaritaan nyo. At data iti sangwanan timakan. Agsarsarita kayo. Ni Trisha, mama, adda ka no ibagana. Ni apisyak mano. Lusikat mo ibagan, ading ko. Anya ka di dayjay? Anya ti kayo yung ibaga kanyak, Trisha? Mama? Anya ti bagbaga ni manong mo, nga kahit mo ibaga ka no kanyak? Kuha. O ibagam kanyak.
No nasisitalakit di deta, ibagamon. Ibagamon. Di deti ngamin manong, siyak matintod patudunan. Alay, ibagamon na. Anya day chay. Mama, naibaga ngamin kanyak deti classmate ko. Nga anya? Deti classmate ko nga. Kikabsat na ka-eskwelaan da kasinsin dulce ken ni Candy J. Ciudad. Oh, kit apay. Adda ngamin na ibagada kanyak, mama. Maipapan ka da manang dulce ken manang candy. Ha? Anya day chay? O di ba, di ngamin nag-graduar danton kadeti nga panaglalipas ti school year? Uwin nga rod, mama. Agreduar ka nun, dati kabsat ti classmate ko. Oh, kinasayatan no kasta. Anya nga ti ibagam nga maipapan ka, dagiti kakasinsin mo. Saan ka numit nga agreduar da, manang candy kin manang dulce, mama? Anya? Apay ka no? Manual daw ka nun nga. Ay, bulan sa. Manubulan ka nun nga di da sumsumre kiti pagadalan, mama. Agpuis ako di eta. Uwin, mama. Imbaga ti kabsat ti classmate ko. Saan ka na sumsumrek da manang candy manang dulce? Anya? Katpapapalan nga ron ti ipapaw itidananan ken tata nga kasapulan da iti pagadalan da. Tsak mo, mama. Dayta lang matibagada kanyak. Anya nga dayta? Adapin bagada king ka. Ibaga mo na. Ala, baka saan nga agpepeso, manong. Ibagam na tan. Anya dayta nga saan nga agpepeso, Tricia. Ibagam amin nga detalye. Ibagam amin kanyak yung bagada. Ala, ibagam. Api nga saan da mo pa nagbasbasan? Kwa? Tsaka mo nagpepeso. Jakmet pa'y nakita, mama. Nga anya? Nga agpepeso nga anya? Diyak mo nagpepeso, mama, tayo bagadamit nga. Agpada da ka nga masikog, da manang candy ken manang dulce. Anya? Ay, iso nga jak mamati, jak pela mamati, mama, ta. Kasano man laon na yan, ta. Agid dandang agsikugin. Pudno ka di tayo, ta? Jak nga mo, mama. Junior, diyan mo, mama. Nistorya la kanyak ni Tricia itay. Ngim, panagkunakit saan nga gulolbod ti classmate na. Anya? Inaktuman kasarit, inaktuman iti balay. Inaktuman ambuan no amudan deta nga panag. Diyos ko. Kasanulaan nga, sakripisyo dananang kintatang nga pinagpabasa da kadagita kambal. Diyos ko, saan ko mga pudno dayta? Agpaiso ka day, apo ka. Lola. Agpaiso na anang. Nagpudno da kanya kon. Tanapana ka mismo di syudad. No? Napana ka mismo di pag-abangan da. Kataduktala. Kitaan nyo met. Dakil di tiyanin ni Candy. Dakil pa yung di tiyan ni Dulce. Ay na, po Diyos ko. Ay, Candy Dulce, po ka. Apay nga may mat nga napasabak ti kasto ka da kayaw. Si Kadjawn. Junjawn. Tatang. Amom ka di daytaw. Saan tatang? Itak lang nga amuan. Kasano kami nga amom? Kasla awang piti bibiyang mon kadikit anak mo. Ay, saan kang sasaot ti kasta anak ka? Resultante dito nga. Awan ti agririri ko ba? Kasano pa ita? Auntie, pakawanin na kami, auntie. Apo, unay mo na. Ay, Diyos ko, babalasan ko. Nagandang kay nga nagsikog. Ay, mano ka di abulan, auntie sikog mo, kende.
Lola, mano abulan na napog. Kansa din no ti ayan di amma, dagita si Kogyaw. Kinadwayo kumabot Lolo, ay naibagayon mano nga bulan ka no. Kendi, mano abulan ta si Kogmon. 5 bulan ni nanti. Kasi ka, Dulce. Upatabulan kanya ko nanti. Ay na, Diyos ko, nagsaruno kay lagayam. Kasi ka, Junjun, di ka malago ni. Unti ay may bagak, manang. Ay na, Diyos ko, talaga awat ni Sir Bim nga tao. Ante, pakawalin na kami. Ay na, adadetan. Awan ti mabalin tayon. Tinasisita. Maayaban nyo, dagita amati si Kogyo. Sa dinno, ayati ayan, dagiti amati si Kogyo. Dulce, kende, apauk. Lola, ante, ibagayo. Saan ka nga mabutang? Saan kami nga agungatan? Basta ibagayo nos, asino ti amana ka sa dinno ti ayan na. Kendi, ante. Anda nga minasawa na, ante. Anya? Ay na, pukak. Anda asawa na, hindi na kasi kugking ka. Kendi, apaw. Awen, Lola. Ay na, Diyos ko, di kailalag pampanunutan. Api nga nga tinutupam no, ada asawa nan. Ante. Ay, Diyos ko, Kasi ka, Dulce. Upatabulan ta si Kogmon. Nagsaruno kay lang, may sabulan na, tibait na. Ayan naman ti, sa dinuman ti ayan ti ama ta si Kogmo. Sumungbat ka, apaw. Sa dino ti ayan na, di mo kunaan nga. Adamot asawa na, ti ama ti si Kogmo. Ay na, jaklakin di kaya. Jaklakin di kaya. Agkalma kay laeng nanang. Agkalma kay laeng, saklatan di magisarita kadakwada. Nasaysayaat pa'y. Si Kalatan. Trineng, katnay. Amumat ni sakit ni nanang mo. Isang arun tatang. Dulce. Ante. Sa dino ti ayan ti lalaki nga nakasikugkeng ka. Sa dino ti ayan na. Ay na Diyos ko, di mo kunaan nga. Di mo kunaan nga. Nga damot asawa na. Ante. Ibagamon. Ibagam nga minin, Dulce. Sikan ken diti mangibaga. Asinot nakasikog ken ni Dulce. Asinot nakasikog, iti kabsat mo, iti kambal mo. Di namat kayat nga ibaga kanya. Ante. Anya? Api ka di mo kayat nga ibaga, Dulce? Dulce! Ante. Ibaga masinuti na kasi kugking kakin na sa dino ti ayan na. Mimisat na kasi kung kada kami, ante. Aniha? Anya ti kunam, Dulce? Pagawanan na kuma, Kendi. Ngim na barte ka, Kendi. Anya? Ti bagar, na barte kami, idi kini mangrik. Timpagarod na gatsak ti sika. Aniha? Anta na pasamak mi, hindi. Ay nga! Anya! Nanang, naibatan ka na nagbanagang niyo, apaw. May masalat na kasi kong kanagayaw. Dapay asawa na. Ay, nadas ko. Nanang! Anak kinuha mong kuntseng. Diyos ko, kuntseng. Nanang! Ay na.
Masurunan ka talaga kini Junjun. Masurunan ka dagiti kambal nga awan na pulos ti serbida. Kas nadal inutil. Nag-uungit ka man ng bakit, Trining? Kas ano? Masakit lang ako din ni Nanang. Nakapsutin ni Tatang. Di tapi amot tumulong, di tapi amot agdalos iti arubayan. Ninto pala Nanang ti aglutluto. Ay na di tapi amot nga labaan ti arwatin da. Kada ito mo Junjun. Kas jelatan, makibarbarkada, di napi amot trabaho. Sumrek man ti trabaho, makalawas, dualawas, agikat tong tama, masadot nga ron. Lagi ba bamlatan ha? Kas ano, busbusin dalatan ti pensyon ni Tatang. Ay na, kakasalo nga ron, dananang kin Tatang. Di damot aywanan. Isong ito no bigat. Inakalain ni da. Nasaysaya at no dito'y da nga agyanan. Anya? Ingkalain da Tatang kananang mo. Katasaysayaan pa kasano. Ada na kay ibaga kanyak. Nga di ka no makabangon ni Nanang, ba na daken di ka ni Dulce, di da ka ni Kaskaso, tag cellphone ti obrada. Ay na, ibaon na kan ida nga mapan gumatang. Agit awan, agpipin na to, duda ka naman kadwa. Kalalo man kini Junjunin nga awan na pulos ti Serbina. Iso nga nasaysaya at lakay. Agyan ni Nanang dituyen. Uray mabati ni Tatang. Inasisita. At daak nga mga iwan kini Nanang. Uray kat bakasyon mat. At dadi kita ubing. Matulungan da. Malala makamu ka bakit? No iso ti pagsayatan na. Kit di nasayaan. Kit numabalbalin no kahit ni Tatang ti sumurot. Alaik pa yun. Tapno na agkuyog dalat tamat. Na makaamon di kita agama. Kita igman ano kasanot biyag da. Oh. Api adda kay ditoy. Candy, Dulce. Auntie, imbaon da kami ni Papa. Anya? Apay? Kuha nga min, Auntie. Umay kami ko bumulod iti bagasyo. Awan nga min ti isaang min. Anya? Kin ko, Auntie. Bumulot kami ko mapela ti kwartayo. Masapol mi ngamin. Paunay kimutan. Nabayag lang arudin nga agyan ni Nanang kini Tatang ditoy. Tapos, mangnamnama kay pela kada kami. Ha? Abay, alas serbi ni Tatang nyo. Ha? Ni Papa, Auntie. Awan mati trabaho na. Iso nga road. Ganda kayo? Awan ka dito amuyo nga trabaho? Saan kayo mitpengaga na? Mabalin nyo palat manggad. Mabalin nyo palat agtrabaho. Awan mati amuyo nga trabaho, Auntie. Dahil takit ngamin. Tawan na pulos ti sinursuro yung nga trabaho. Ala, ibagayo kini Papayo. Sorsoruan naman. Ti agipamuspusan. No kasapulan nyo agad isot agremedyo. Ay na, ingkalata ikanin anak ko. Ipagpagapom kanya, kaasimod na kiti apukaw. Nanang, ay nasa ako nga matiis ida anak ko. Katalaga nga nairuwamda nga, saan da nga nagtatrabaho. Ay napan panunutek pala dagiti singin kat. Kaslaan adda nga kumaro ti sakit ko. Iso nga pang nga asim, Trineng. Ikabasit ikan ti bagas na isaang da. Kanikam ti kwartada. Tabam ta sa kataktaw. Sukatan minto kinitatang mau into na agawat ti pensyon na. Cousin yung Jack ko makayat nga padgantikid daw ni Nanang ko ngayon nakikan iti abasto daading ko nga Junjun ken ti duwa nga anak na nga buntis nga kambal. Tapno kayat ko kumamat nga adda ti pagmen namin na anda. Adda ti
pagpanpanunutan da. Ang ibagamat ni nanang ad-addakan nga agsakit. Numaamuan na nga marigrigatan dagiti aggaama. Uri no jak kayat deta nga aramidin ni nanang saan ko matiis ti bukod ko nga ina. Gaputa amok nga masakit. Aging ga ita kasin yung da kami nga agasawa timang tultulong kadagiti aggaama. Ni ading ko nga junjun nga sadot nga inutil nga wanam muna nga trabaho. Kastamoten digiti duwa nga anak na nga kambal nga agpada nga masiko. Mangnam na madalaeng iti pensyon nga awaten ni tatang kasinyong ang imno agkurang da kami timang punno kinirenante nga asawak. Kat problema klaunay kat kadayto nga bulan aganaken ni Candy. Sumarunon tumat into no may abulan ni Dulce. Kat sigurado nga nagdakkel ton ti magastos da kat saan ton nga umanay dati pensyon ni tatang. Aging gamot itakasin yung ket kaskas di nga saan namut agtrabaho ti kabsat ko. Nupay saan nga agreklamo ti asawa kasin yung adala tamat dati amak ko nga dumteng to ti panawon nga agreklamon ton ti asawak. No marigatan kami ton nga mangbibiyag kada iti pamilya ni ading ko. Amangan no isunton di pangrugyan ti parikot mi nga agasawa. Balakadan dakman no anya ti aramidek kasinyo. Baybay akadin dagiti aggaama uri no kaluksawnak ni nanang. Tapno laeng dinaktumat kaluksaw ti asawak no umababuso danton kat marigatang kamton. Tulungan dakman iwanwan dakman kasin sakbay nga maladaw ti amin. Da kayo. No, da kayo kumati adday ti kasasaad ko, wenno kasasaad mi nga agasawa. Anya ti aramidin tiyo. When kunada pamilya kat pamilya. Kabsat ko ni Junjun, kaanakak dagiti kambal. Kat apukok dagiti adday ti tiyanda. Kadarak. Kabagis. Angem adda digiti kapamilya. Kaming ti pamilya ngono paset ti pamilya nga saan mo nga nasken nga tulungan. Dagiti tao nga saan namot ammo nga tulungan ti bukod na nga bagi. Saan ka di? Dahito nga rod, ti pakabuklan, ti surat ko kasinyong, gatsapi ko tadamat na ibati na nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg ka nagbuya. More power to your program, and God bless everyone.